yego ni umwofisiye mukuru, ni umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda ku butaka. Yego. Kandi izo ngabo nizo zakoze ibikorwa zifashe mu 23 muri iyi ntambara yo gufasha M23. Yego, uwo ni uwa mbere. ntabwo byakorwa tutabigizemo uruhare n'icyo nicyo bivuga kuko intambara irabera ku butaka. Ariko byo abaye ari we muntu urwana, uyu niwe waturwanyeho baturasa kugira ngo tuticwa ngo bigoro bajugunyaga, bimwe byafataga twagiye Ruki Karusisi. Reka rero mbere ukivuga kuri Ruki Karusisi, umuntu wese ubyutse ubungana Karusisi igihe bamuhaniye ibihano byavunaga ibitugu, uyu mujenerali afande Karusisi yaragowe n'izina ry'Imana, ntacyo yagowemo. Ikikubwira ko wigabanya ipeti ry'umuntu mbabarira wirigabanya urehe iyi yitwa oya ifoto uzanye ni ya kera. uyu ni brigadier general, ntabwo ari general major bro. watanze amafoto. uyu ni brigadier general. Siwe watanze ifoto? Ntabwo natanziye. Urarokotse. Ntabwo natanziye mwene ntabara. Hano bamuhaye twari bugukubire kane. Iyo natanze ngiyi reba iyo baguhaye. Rwanda National is a Major General and Commander of the RDF 5th Infantry Division. He was previously a Special Operation Force Commander and oversaw military operation in support of M23. Ati ni umunyarwanda, ni General Major, ubu ngubu ni umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo z'u Rwanda. Yahoze ari umuyobozi w'ingabo gutyo. Yahoze ari umuyobozi w'ingabo zishinzwe ibikorwa bidasanzwe, special operation. Ndetse ngo niwe wajyaga anakurikirana izo operation cyangwa se ibikorwa bya gisirikare mu gufasha mu 23. Twagiye undi Mubaraka Muganga, ubu noneho nuko angana is the RDF gutya. Ubu ni afande Karusisi hano ho mu gihano ho general. Yego. Rwanda National umugaba w'ingabo is the RDF chief of defense. defense. Yikureho hano ni lieutenant general, shyiraho inyenyeri enye. Kare amafoto yose ni wayatanga. Oya yayo natanze nganda yafite hano. Karori kiraguhamye. Twagiye reka twikomereze twigendere. Hano hariho nganda. Twagiye uretse turebe niyo wa nababwira kiramuhamye. mwihorere Karori, sibyo? hano umvuko ntiyabihakana. iyo Karori ni ntacyo turebera iheruka ntacyo. Rwanda National umunyarwanda ni umugaba mukuru w'ingabo. Ati mbere yuko ashyirwaho muri uyu mwanya mu kwezi kwa 3 2023 yari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, aho ngo yagize uruhare rukomeye cyane mu gutegura ndetse no kuyobora ibikorwa n'ingabo za RDF mu burasirazuba bwa Kongo. Stanislas Gashugi Nuwo niwe wasimbuye afande Karusisi ku mwanya. Rwanda National umunyarwanda yagizwe umuyobozi wa RDF Special Operation Forces ku itariki 15 Werurwe 2025 asimbuye Karusisi. Owe ni byo mvuga gusa bikarangiriraho, ibindi byo ni byinshi. Bati icyo batemerewe ni ugufatira imitungo yabo iri muri Amerika, imitungo yabo ndetse n'izindi nyungu zose bafite muri Amerika. Yego. Ndetse kandebera ndumva ari ibyo byose nashobora no gukorana n'amasosiyete yari yose nyine akorera muri Amerika. Urumva kubera ko ngo harimo igisirikare n'aba bantu, ubwo ngo nibyanditse ku gisirikare biri muri Amerika cyangwa se n'izindi kampani ngo zakorana nacyo ngo z'abanyamahanga cyangwa n'abanyamerika, ubwo ngo zagira ibibazo muri iyo faka muri Amerika. Ariko ikintu gihari tuvuze ku bihano, yego, urumva titire ngo bafatiye u Rwanda ibihano, uri abanyapolitiki baratwesikoroka.